conto de su chirisi de sa die de Pasca de Natale o Paschigedda. Sa festa de Paschigedda tenet medas contos a issa collegados, e cussa de su chirisi de Natale iste una de custas. Is chirisis, alligros e cun ispettorras rubias, ed arbias puntimutios peri is chirisis de Paschigedda, ed ogni annu s'ingialant s'arribu de s'ierru. Sa storia sua iste un ditu pros pipios a fare aziones bonas e attor disinteressados. Paschigedda iste su periodu de s'annu in cales persones ponent a banda s'egoismu propriu e circant de s'ajudare pare. Is chirisis, difatis, funt in odios po ere cumparzitus sa Santa Stalla de Betlem cun sa familia de Gisusu, cando is àteros animales no iant a spundiu e requestar de Maria. Su contu de su chirisi is connota vincias des tempos antigos. Su chirisi fut unu pugioneddu colore castangia cena mancu una caratteristica distintiva, non commente du conosceus moe cun ispettorras rubias. Su contu narat ca su chirisi adottentu ispettorras rubias, circando de torrare a lue unu fogu, ci fu morindo sinde, in su mentre-tempus si fu brugiadu is pinnas de ispettorras. Segundu su contu, sa notte de Paschigedda fu fritta meda, e unu entu frittu imbuccada in sa stalla, inue s'agattata a Maria con su pipiu su, Gesusu. Su fogu in sa stalla, cimbuditada su pipiu, fut istudando sinde, e totu su chi Maria podia fare fut a mutiere animales, po t'ajudare. Ia pediu a su oe, ma issu fut indrommiscadu un pisu de su pamentu de sa stalla e non d'intendiat. Appustisi, ia pedia su bestiolu mandrone de asseliare su fogu, ma mancu issu iat intendi a Maria. Nin su guardu e mancu s'erbè. De repente Maria iat intendi su sonu de s'allar de unu pugione. Unu chirisi diat intendi circando agiudu e s'incevù volau a intro de sa stalla po d'ajudare. Is allar suas furint commenta su lavoro spitticos. Cisulanta aera sa brege, fince saccando non furint torradas a lugere de unu bellu rubiu. Ia sighiat sula su fogu e a cantare totu su tempus, fince saccando su cinisu no iat cumencias a lue. Con su bicculi, su chirisi ia colliu un ascantu de brustigheddos sciuttos e los iat addettaus a su fogu. Ma in su mentre-tempus ci du faiat, una scincidda ia bruciadu de repente ispettorras de su pugioneddu de rubiu. Ma su chirisi ia sighiat sulare su fogu fince saccando non si fut alluttuene, cantando sa stalla Andrea. In su mentre-tempus Gesusu pipiu ia sighiat dromieticiosu. Maria ia ringraziadu de coro su chirisi pro s'isforzos suos e ia castiadu las timmosa ispettorras suas rubias po more de brugiaduras, ed ia beneittu pro s'attu de valore su e po su coro onu, narando: de moe in susu, lassaci ispettorras tuas rubias siant un ammentu de sa bona azione tua. E gasi conosceus su chirisi a dier de oe.